لفيد ريجي متقال الشيخ يوسف الجربو وياك الشيخ عقلي باجارية ام دخوازن الفيدري بزانه بن نري نوال سر حكومة نويا سوريا تشيا نري نوال سر دستور تشيا اف دستور برجودي خلق سويداي دباري زيانا الفيدري جستخوازم وبرسيارة جي ميواني خوبكم من اماجه بيكري الشيخ يوسف الجربو يك جوان كساتين باجاري سويدايا شيخ مرحبا اهلا وسهلا. سلاف شيخ اگر ام بحثا دستور سوريا بكن نرينا ولسر دستور تشيا اف دستور برجوندين خلق سويداي دباريزي متطلبات الشعب السويدي. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. بناوی خدای مازن و دلوان سلاو لمازن پیغمبران براستی اف راگهاندنا دستوری دخوازن گل سوریه به جهناینه گلک خالین لاواست دهنه دیاره کو خالین وین به هز جهنه لی خالین وین لاواز گلک بنگهینن راگهاندنا دستوری و صدخویا وکی کو ام بر به دولتکی و دچنکو هپاری تیده تنه ام دترسن کو نیرینه که تندا جو دوی راگهاندنا دستوری ده هبه ام هیوی دارن کو او راگهاندنا دستوری هیجای سر راست کرنه با بگمان دوی وصابه به هر حال او رشنویسا دستوریه و دکاره وره سر راست کرن و خالین و ین قلس بین چاره سر کرن براستی از نظام حکومتان ها چاوال چاوانیا سر راست کرنا دستور دنیره با آوائی که کو به دخوازن گله سوریه را بگونجه چمکه ام دخوازن دستوره که کم کرا همو پیکاتین گله سوریه با آزادی و رومتداری و سرخوابونا دولت سوریه به دست بخه یعنی دولت که سر بخواه کو دور به جه هر هگمونیای که ناونتوی و درو هر وها مافین اولی و جواکی و آزادی انولاتیان بگشتی بپاريزه يعني ممثل للشعب السوري بكل مكوناته. لجنة صياغة الدستور كان في حدا دنافا كوميتي الدستور ده كسك جي خلق سويداي هبو او اللجنة اللي صاغت الدستور. لا اعتقد از باور ناکم هر ج دسپیک داخواز جمن نهاد کرن کو ام کسکی پیشنیار بکن جبو کمیته دستوره نزانم کو کسک ج پاريزگه ها سويداي دناو و کمیته ده بوبه هذه اللجنة. نعم. إذا ما تحدثنا عن اگر بحث لويكي بكن او چه خالبون هونجي نرازينه وكي جان خالن يكو هون دخوازن ورنا گوهرتن أو بحاجة إلى تغيير. بگمان د پلیا یکم ده او خالا کو د بیجه اولا دولت اسلام اولا سرکه یا دولت اسلام تن رازی بونا مل سر ویکی نینه لیکتنا ناو فقه اسلامی دری لبر اجتحاد فقهی و دکه اجتحاد فقهی و کیکو من د کاناله که ده گوت دبکو ما بر بفقه ابن تومیه ین فقه محمد بن عبدالوهاب ببکو فقه کی تندا جویا و ین قبول ناکه او براستی ما دخلناو ناکوکیان چه ناکوکیان طایفی یا ناکوکیان مذهبی لسر اجتحاد فقهی بن بباوریا ما دستور مدنی کو آزادیا حمو ولاتین سوریه به حمو پیکاتین وان مسو گردکه او کو مافنگل سوریه گارانتی دکه او دستور دی بوده ما 5 سالان کار پیوری کرن اگر هاتو چه گورانکاری تیده نهاته کرن ونه چاوا بجداری دو حکومتانو ده ببن از باور ناکم کو ام بوان مرجان بکار بن بشتاریه بکن تشتکی دنج هیا کو تیبنی لسره ولاتی نامه سر و کمار لبر چاو نهاتیه گرتن بره یک ج مرجان او بکو دوی عربی سوری به جبو زیده تری 5 سالان جی اما کو او خواه بربجیر دکه ایرو او بند در راگهاندنا دستوری ده لبر چاو نهاتیه گرتن تشتکی دن کو تیبنیا ملسر هیا هلوشاندنا پوستا سروک وزیریه و داینا دسلاته که زیده تر به سر و کماره هر وها انجمنا سروکاتیه یان انجمنا نتوهی کو پیک هاتیه جشش آن 7 کسایتین جسر کرده آن پیکته به سروکاتیه بریز شر افکار بریارستاندن ده یک کومه و ده یک رنگی ده آسی کریه بریار لسر دولتا سوریه یا پاشه روژه کو ام هیویدارم به دولتا کومکرا همو سوریان تنه ده یک رنگی ده هاتیه آسی کرن او جی برواجی ویکیه کو ام پی باورن دوی هاو پاری ده بریارداینه ده هبه بحثا جدا کرنا دسلاتان هیا لی پرسینا لدسلاتان نینه
اگر وزیرکی دیارکری هبه تنه جعالی سر و کمار و لیپرسین پیره تکرن و نابه جعالی انجمنا گل پارلمانتو و لیپرسین پیره بکرن. هر وها ام نزانن او جدا کرن چقاس باشه جبو قوناخا پاشه روژه کو ام دسهلاتا رها بدن وزیر آن بر پرسین حکومت بی لیپرسین. یک جتشتین دن کو پرسا زیده لسره انجمنا گل کو سیکا و به هلبجارتنا سر و کماره او دو لسر سیه و خواه بربجیر دکن. ویجی مافی ولاتیان ده هلبجارتنا نونرین خواه جبو انجمنا گل ده کم کریه. بگشتی بنیرین آمن ده همو دولت جهانی ده انجمنا گل آن پارلمانتو نونر ولاتیانه ده نافچه آنده لسوریه و لدروی سوریه دنگ گل دگهینن حکومتی و چافدیریا کاری حکومتی دکن جبو بجهانی نوان برنامه انکو ده خزمت ولاتیان ده نه ده خزمت ولاتیان ده نه بتنی ولاتیان چمکی مافی ولات جی لسر مایه هیا و دوی ام پابندی بن تاک روی ده هلبجارتنا اندامن انجمنا گل ده باور ناکم خزمتا قوناخا پاشه روژه بکن تورا هلبجارتنا سیاکی جی ام وی سیاکی وکی آستنگتر دبینن چمکی هر بریارک ده پاشه روژه ده جوح خزمتا ولاتیان اگر سیاکا دویم نرازی به وی دمه بریارت آستنگ کرن او جی در یک جبو تک چونه یکو از وکی خالک لاوازا دستور دبینم. اگر امنرینا خلق و شیخ روحی یه باجار سویدای ورگرن او چاو دخوازن شیوازی حکمرانی لسوریای هبه نرینا و چیه شیخ؟ براستی داخوازن ما به داخوازن گل سوریه را هفتریبن او تشتکو خدمت ج قوناخ ردکه و خدمت ج حمولا وین دولت سوریه و دولت مردکه از باورم د چارچوبه پارێزگه ها سویدای دجی لحفکرن سر هیا آنگو تدخوازک آنجی آراسته که ما یا جدا ج آراسته یا گل سوریه نینه مکانیزما سیاسی یا مکانیزما پاش روژه جبو بریوبرنا دولت جالی سیاسی و بنناوندیتی و فدرالی از باورم دوی رازی بون لسر هبه لسر آستا همو ولاتیان و پارێزگه هم بگشتی اگر هفدنگی هبه لسر وی که کو دوی قوناخه بیده ریوبریه که نناوندی یا ناوندی به یا ریوبریه که فدرال آن ریوبریه که اتونوم به دوی رازی بونا گشتی لسر هبه. عندما نتحدث عن اللامركزية دما ام بحثا نناوندی دکن ام بحثا نناوندی سوریای بگشتی دکن نوک باجارکی یان جغرافیکی گلک جاران دا خویانی جه سویدای هاتن راگهاندن که دا خوازان نناوندی دکن و هر نافچین ریوبریا خوستر یا باکرو روژولات سوریای جی وی دا خوازید کن که سیستم حکمرانی نناوندی با تا مافی پیکاتین اولی و نتوی پاراستی با اویکا نپارچه بونه. بێگومان نەناوەندیتی شێوازێک ji şêwazên hikûmdariyê ye ew jî bêguman nayê wateya cudabûnê tin nerazîbûneke me ji nenawendîtiyê yan şêveya birêvebirina welat nîne lê daxwaza me ew e ku ev arasteya nû di qonaxa siyasiya paşerojê de hevdengiyek hemû lavên gelê Sûriyeyê li ser hebe آنگو اگر هفدنگیک لسر نناوندیتی هبه ام دگل نناوندیتی نه اگر هفدنگیک لسر فدرالی هبه ام دگل فدرالی نه پرانی خلک پارێزگه سویدای لگل و نرینه هم فکرن اگر بحثا جورا اپراسیون سویدای بکن تانها چکی خواه را دست نکریه سدم چیه تانها هون رازی نبونه وان چکی خودانن تسليم السلاح يعني المرحلة نحن اليوم ام دما بوری ده راستی ایرشان هاتنه دما کو پارێزگاه بو آرمانجا ایرشین تنداجو و تروریستی جالی گلا کومان و زررک مزن آگیانی و مالی گهشتمه ایرو ترسامه جی قوناخا پاش روژی هیا ام هین نگهشتینه قوناخا باوریا تمام دما کو دولت بکاره دست هلاتا خواه لسر همو بشین سوریه فرض بکه به پارێزگه سویدای و جی و آرامی و اولهی جبو ولاتیان دابین بکه بگمان او برپرسیاریا دولتیه و دم پیدویامه به چکان نامینه نها ام هین نگهشتنه و قوناخه چکین ما لهمبری دولت بلن نابن او لهمبری تکسی جی بلن نابن لیبلی جبو پرستنا آخورومتیه جبو پرستنا میه قوناخا به ریخستنا مکانیزما کومن چکدار این لسر عرده و مکانیزما هفکاریا واندگل دولتیه
ئەو دەستپێکا قۆناخە ڕێخستنا ڕەوشە چەکانە دبەک و چەک بگیهێژە قۆناخەکێک و بە پشتگیریە خودێ ئەمژی نەدورە ئیدی کارێمە بڤێ بێسەروبەریە چەکان نەمینە و کارڤەگەرن بن کۆنترۆلە دەولەتێ. إذا ما تحدثنا عن ئەگەر باسا داخویانیان دەرڤەی سووریایی بکەن بە تایبەتی ئەو داخویانیان ئیسرائیل هون چ بەرسەوێ دەدەن؟ كيف تردون على ذلك؟ يعني كثر دەوان بالآونة دەمێن الأخيرة داویدە الحديث گەڵێکی عن بەحساوەیەکی هاتکردن و ئیسرائیل ئەولەهیە پارێزگەهی و ئەولەهیە دروزیان گەڕانتی دکە و تشتێن وسا ئەس باوەڕم ئەو ڕەوشێکە سیاسی و ژالی حکوومەتە ئیسرائیلێڤە ji bo mebestên siyasî tê bikaranîn ji bo ku bibêjin derdorê em vekî durzî daxwaza cudabûnê dikin di demekê de ku em bi rastî daxwaza cudabûnê nakin ew daxwaz ji aliyê me ve nehatiye kirin me ji Sûriyeyê daxwaz ji İsraîlê nekiriye ku vere ji bo parastina me di dema borî de me gotiye parêzer bi pileya yekem xwedayê perwerdegar e ئەم فێربوونە ku ئەم bixwe xwe biparêzin bê pêdiviya bi destêverdana derve rewşa siyasiya nehaya herêmê û destêverdana welatên mezinhêz û herêmî di siyaseta naxweya Sûriyeyê de xwe fers kiriye. Îro em hewl didin ku em pişta xwe bi xwe girê bidin bi hemû şiyanekê ve. Tiştê ku ji derve tê di çarçoveya plana navneteveyî de li dervê kontrola me ye me daxwaza parastinê ji kesê nekiriye û di pêşerojê de jî em nakin. نحن لم نطلب الحماية من أحد ولن نطلبها في المستقبل ولن نطلبها. سەرۆکێ سووریای ئەحمەد شەرح بە بەردەوامی بەحسا هەڤبەشچیە و تەکەز لەسەر بەشداربوونا پێکهاتەیان سووریای دە حکوومەتیان دە هەر دانوستاندنێکی دەدکە. و خوندنج بۆ هات یان نەرینەوە هاتە ستاندن لەسەر کۆمیتەیە نویساندنا دەستور و بەشداریکردنەوە دە حکوومەتە نویا سووریایدا صياغة الدستور بما إلى ذلك؟ الخطاب كما تفضلت أخي الكريم Wekî te behs kir birayê hêja gotara hikûmeta Sûriyeyê û di ser hemûyan re birêz şer gotareke baş û erênî ye. Wêneyeke baş ji bo welatiyê Sûrî ve diguhêze. Xasma li parêzgeha Swêdayê ku dewlet hevkar e û hemû tiştekî baş pêşkêş dike ji bo avakirina Sûriyeyê da ku dîsa bibe dewleteke pêşketî û şaristanî. Derbarê beşdarîkirina di destûrê yan di hikûmetê hêviya me jî heye. Pêwendî bi min re bi taybetî nehatiye kirin. Ez nizanim gelo pêwendî bi şêxên din an berpirsên din re hatiye kirin an na. Komek gencên siyasî li vir ku di dema borî de di nav opozisyonê de bûn, ez bawerim kanalek di navbera van û hikûmeta niha de heye, dibe ku hevahengî hebe. Ev texmîn e û ti zanyariyên min di vî warî de nînin. Em hêvîdarin ku beşdariya me di qonaxa paşerojê û di hikûmeta nû de hebe. پەیوەندیان وە دگەل کوردان یەن ڕێڤەبەریە خۆسەر چاوەیە پەیوەندی دناوبەراوەدا هەیە؟ أعلم أن هناك تواصل من أهلنا في المناطق. Ez dizanim ku di navbera xelkê herêmên Kurdî û parêzgeha Swêdayê de pêwendî heye û ew jî pêwendiyeke baş e. Di dema borî de em di qeyranekê re derbas bûn bi taybetî di dema ravandina jinan piştî êrişa Daişê de. Alîkeriyeke mezina xelkê herêmên Kurdî hebû. Gelek pêşniyar kirin ji bo alîkariya me di azadkirina van de dema ku ev li cem Daişê bûn. Ji aliyê xelkê herêmên Kurdî ve pêşniyara pevguherandina ji bo me hat kirin ji bo azadkirina serkirdeyên mezin ên Daişê ku li cem hêzên Sûriya Demokratîk bûn li hember azadkirina dêlan an ku ew jinên ku di dema êrişa sala 2018 de li ser Swêdê hatibûn rewandin. Hevahengiyeke me ya baş bi Kurdan re heye. Di navbera me de li ser gelek mijarên têkildarê rewşa siyasî û rewşa paşeroja Sûriyê û qonaxa paşeroja Sûriyê hevahengî heye. Em bawer dikin ku di navbera me û dostên me yên Kurd de di daxwaz û hevldanan de hevahengî û hevbirî hebe. نعتقد هناك تناغم وتناسق كبير بالمطالب والمساعي بيننا وبين أهلنا الكرد. ئەگەر بەحسا وێرەی کەفتنا دناوبەرە فەرماندەی هێزە سووریا دیموکرات مەزلوم عەبدێ سەرۆکێ سووریای ئەحمەد شەرع بکەن
هون ويري كفتني تشاود بينن لهذا الاتفاق. حقيقة كنا مسرورين جدا لهذا الاتفاق. دراستیه ام به وی کفتنه گلکی که خوش بون هر چقاس ام جهمو هرگلیم و نه آگاه دار بنجی لیج آلی بنگهی و دسپیک که بو جبو راوستاندن خوین رجاندن او دورکتنا جروبروبونا لشکری او جگاوه که باشه جبو کم کردن جواکا سوریهی به همو هرم و رنگین و آخفتن لسر صدم پیوندی و ترسا جروبروبونه دنابرا دولتا نو یا سوریه و هزن سوریه دموکراتیک و براین مین کرد دبو هبو بگومان او ده ببویا صدما و یکی کو نافچه راستی بوبلاتا بحاتا و ریکفتنه سیا شر جهرمه و جبراین مین کرد دورخست بگومان او دکارن بریاره لسر راده یا سود ورگرتنا خواه یان جی راده یا رازی بونا خواج و پیمانه بدن لی بگشتی جنیرین و دیت نامن و ریکفتن باشه و گاوه که باشه جبو باشه روژه. إذا ما تحدثنا عن اگر بحثا ويك جيبكن خلك سويداي چه دخوازي واي گرنگ جه حكومتا سوريا هنه نحن اليوم ایرو پرسگریکا ما اوه کو ام دسلاتا دولت المیدان نابینن والاهی هیا تولهوی هیا نبونا سازین فرمی هن سازی دا آستا که پر لواز دا کار دکن بو نمونه گلک سازی نچالاکن وکی بریوبریا دادگهان گلک دادگه تننه دادوری ایرو آلیه که سرکه جبو دابین کرنا آرامی و اولهیه جبو ولاتیان سازیا کاروبارین کسیتی نچالاکه زواج ناین تومار کرن جدایک بون ناین تومار کرن زاروکین کو د سه مهم بوری ده هاتنه دنه با آوایی که فرمی لجم دولت نهاتنه تومار کرن درخصنا پاسپورت و ناسنامه کسیتی استنگیل پیشیاوه هیا او هن نهاتنه کرن صدما سرکه یا ویجی نبونه دولت لپارزگه هسویدای ما داخواست کریه او هر بردوام ام داخواست دکین که دستلات دولت وگره پارزگهه جبو وگره دستلات دولت تگشتنه که دستپیک هبو ده دستپیک در رازیبون لسر هبو لی هن ناکوکی در کتن هوله ام هیوی دکین که اف ناکوکی ده دمک نیز ده نمینن او دولت وگره داکو دستلاتا خواه لسر آخا سوریه فرض بکم هذه المطالب بله اف خستن خدمت گزارینه خستن سیاسی چنه شیخ أن يكون لنا دور في التمثيل. ام دخوازن رولا ما دیاسادانی ده هبه هر وها ما دخواست کریه که رولو دیتنامه ده دارشنا دستوری ده هبه ام ده حکومتا بیده وکی پکاته که بشتار ببن و نونراتیه که ما یا هیجا لسر آستا سوریه هبه على مستوى سوريا. شيخ يوسف الجربوح قالك سباس بو بيشوازية